Vraćam ti, nakon mjesec dana. Čekaj, za kaj tebi treba prenosni? Moje? Za kaj ti je trebao prenos, ne ovaj produžni? Aha, za studentsku. Najvjerojatnije će biti ogromna gužva. Ne, ne. Ček, stvarno? Da, ti nemaš pojma koliko se oznojim kad vozim. Misliš? Nisi jedini, vjeruj mi je. Burz, ja se na poligonu preznojim, a kamo i na cesti, to ti ne moram ni pričati. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Nemoj meni valjat takve fore. A idemo na sreću. Jao, jebote živote. Ovo će Bog jedva proći. Opa. Otko? Prosti što smo grešni i on braću ne drugare. Znaš, uvijek imam naviku popravljati kosu prije početka videa. Dobrodošao u Mojnić. Je više ovu zgradu napušteno. Aha. E tu, kako je brutalno gore. Šteta ne prolazimo pored Gregine kuće. Samo lijevo. Lijevo, da. A nemaš kaj fuvat, jer ti ideš ravno, lijevo, desno i sve s cilindra. Ispričavam se za svako ko živi ovdje. Škola već od života, a? Kaj? Zatvorena cesta prema Petrovoj gori u dužini od 3,3 km. Da, šta sad? Daj ga tu sparkiraj, ako možeš samo malo desno. Sad da vidimo kak ćemo. Na kartama jo piše da je zatvoreno. Mora biti neka ograničenja, evo te. A ti vidiš našu sreću, je? A je ti mater kad jednom u životu idem nekud. Da, do Muljave. Koje ceste, je. A onda još imamo nekih... Vidi je! Petrova! Oooo! Jebem ti cestu, Isuse Bože, morat znaka. Strašno, Šta na cesti? I jebem ti. Kaj je to? Komad je će drveta, evo te, jebeš drvo, Jebeš sam guma. I jao, kako te lijepo vidjeti iz auta, Na kratka pričica. Ja i moj prijatelj koji me trenutno vozi kroz pičke materine imamo fobiju od psa, jel tako? Bome velike. Kad god bih išao na biciklima, di god, uvijek na najgore mjestima bi nas počeli naganjati. Kako je to? Ne, ovo je skretanje. Ne, sam pratiš cestu. Što piše, ne znam. Op, čekaj. Evo ti imamo sad puno cesta, Na desno, vidiš da je strelica desno. Je, siguran. A pogledaj. A ne vidim baš. Možda izađem iz auta. Ne trebam sad. Područje pod video nadzorom, da, desno. Koje frkanja! Da. Koliko imaš toga? Joj! Ja sam mislio da je kiša, majko ti je. Će vidjeti ovo. Ružno. Kako ovo lijepo izgleda, Ja. Ha? Kaj da mu nije ništa, Pa kad je to kapitalac jebote. Ne mislim prašina je to. Isus. Kaj? To baš... Pa rekao sam ti da imamo rub za tu proć. Dobro.
Jer ja tu nemam interneta, he. Je moguće da nemam interneta, he? A cijelo vrijeme su ti zalovi. Da. Uglavnom, glavna cesta. Ajmo. Kako nemamo sreće, Ja bi ga da. najrađe mi majke mi, ja bih sad išao pješke do gore, To bi se našetao bome. A ništa, ti odi nazad doma pa dođi po mene sam. Naletio bi ne znam na šta, na medvjede, vukove, srne. Da se ne jebem previše sa odjavom videa, došli smo tamo i ko za kurac meni svaki put gdje ja god idem gdje nešto želim podsjetiti, ja to ne mogu. Ovaj put je bila zatvorena cesta da bi se uopće moglo doći do Petrove gore, tako da ni od snimke, ni lijepo pogleda, ni slično. Jebi ga. A stvarno nemam sreće, di god da sam išao kad želim nešto vidjeti, ko za kurac meni mora biti da ja jebeno ništa ne vidim i da jebeno ništa ne doživim, ali dobro. Ništa, vidimo se u idućem videu. Pozdrav. 1, 2, 3. Ja sam anksiozni, antisocijalni ekstrovert. Đavo na ramenu kreće da piše tekstove. Pravim